I 10 ljudi, jel sam neka više nema. I ljudi, dobrodošli od nas na klip. I ljudi, današnji klip pokažete vidite igramo Clash Royale. Ljudi, ako se video klip, smo igrali Mobile Legends. I ako bi volili da nastavim, obavezno pišite u komentarima i ostavite jedan like na ovaj klip. I ljudi, kao što vidite, u današnjem klipu igramo Clash Royale. U današnjem klipu igrat ćemo kombinovani ovaj moj deck i ovaj ovdje. Znači, u ovom dva deka isto koristim pa skoro sve isto, sem što sam, to jest da, sve isto, sem što sam ubacio Peku umjesto Hog Ridera. Tako da, a da, sjeo sam se. Nisam taj challenge teo, to sam teo nekom odadnih klipova. Sad da kažem da koristim, na primjer, 3 kartice od 3 eliksira, 3 od 4, ne, 2 od 2, 2 od 3, 2 od 4, 2 od 5 eliksira, primjer i tako i onda. Znači ja prvo na početku mogu da biram, a u sljedećem od narednim klipom, u sljedećem klipu o Clash Royale ima da budu neki, da ne biram nego nasumično, da izaberem neku kartu, koji ima 2 eliksira, tako da ajde krenem. Početak, prva karta od 2 eliksira. Znači prećemo stavim ove skupe kartice gore da ne bi posle mora ovo uću ista je, neću diram i to da ne pravim neki problem nego se tačno vidi. Znači stavim ove skupe kartice jer do njih nećemo stići sigurno. Pa ćemo u narednim klipima ono najteži, najskuplji deck i tako da koristimo radimo neke challenge. Tako da, evo. Tako, i sad radimo, znači biramo kartice od 2 eliksira koje bi volili. Znači imamo Zap, Rage, Goblin, Spear Goblin i Fire Spirite. Možemo i Skeleton, pošto su od 1 eliksira, nema ni jedna druga kartica od 1 eliksira, pa zato možemo i njih da izaberemo, tako da super. Ja ću izabrati Gobline, pošto mi oni vrlo potrebni u svom deku. Tako da ću njih da stavim i Zap. To su dve kartice od 2 eliksira, ću stavim kartice od 3 eliksira. Na primjer, stavit ću Goblin Barely. Ja, šta sad? Ako stavim, to jest ne, minione ću stavim umjesto. Stavit ću minione i Knight. Znači ne bude Tinker, ovo će biti balon, ne bude dobro. Znači sad od 4 eliksira 2 karte. Možemo da izaberemo Hog Ridera i Fire. Da, definitivno ću tako. I od 5 eliksira 2 karte, to će biti Witch i možda bude Prince, ajde. Super deck mi je 3.5, ako želite radite i vi ovaj challenge, ako ste veća arena, bit će mnogo lakša. Ako ste manja, onda ćete malo i biti u problemu s karticama, ali dobro, do 6 arene moći ćete sve. Tako da, evo ga moj deck. Tako da, ajde odigramo 2 na 2, da ne bi padu s trofejima. Nadam se će mi ispati neki dobar lik, a ne u klipu baš da mi ispadne neka nubara i onda posle puknemo. Ne igramo to vali, tako da sve znate i idemo. Početak ću baciti Knight iza levog towera. Treba mi pod hitno balon. Ne balon, nego Jović. Nije. A da je. Ja balon će da hituje nekoliko puta. Ja, kuj. Sad, Prince, znam da ćemo mu uništiti tower. Da. Zašto sam sad bacio Zap? Ja, sjebali smo. Sad mi treba Zap. Kad mi je najviše bio potreban Zap, nisam vidio. Sad ne znam što da bacim. Čekat ću da... Ja. Fireball ovdje mora jedan Fireball. Da, uništi sve. Ne znam što je bacio ove karte. I da, mogu sam da bacim i Goblin Barrel pa da bude to onaj moj deck. Goblin Barrel Hog Rider deck. Dobro, ja mislim, nećemo mu skinuti tower, ali ćemo koji damage. Ali ne moguće. Onda smo mu skinuli tower, lagano. Nice.
Bacit ću da uništim. Da ode meni. Tava je isto kao i njima. Pogradimo samo level 3. I da je dobro što je na Baby Dragon krenuo da hituje prvo ove Baby Dragona, pa onda tek minione. Možda i izdržimo da nam uništavaju, ali verovatno da nam unište. Nisu valjda tolike nubine. Koliko? Znate koliko ne falilo da uzmeš... Da li si bacio skill? Fireball, ne! Failovo sam. Baci više. Imamo protiv musketara goblina level sam predobiš su. Čekaj sam ono, baci nešto iza toga. Da, ode nam je tower 100%. A sad mi radimo neki push desnu stranu ko naj... Mislim smo bacili skeleton armiju. Da, vidite kako se odmah brane. Možda i loše je bilo što vam krenuo na drugi tower. Ja daj, princ. Baci skeleton armiju, nubov. Ja, mislim da mi je otišao lik što igra sa mnom. Kako loš fireball, su fireball, kako loš balon, što da kažem. Nije kako se brane odmah. Ja. Neće nam puno pogledati skinu da moram da baci fireball. Da moj lik je ladno izašao. Kako ga usralo. Kako ih je usralo. Da, nema šanse da ništa. Ne mogu sam protiv dvojca, nema šanse. Ovdje imamo. A možda ako bi bacio Hog Ridera bi nešto uradio. Dobro, ne rešao nešto ako bacio. Ne, kulice, falilo ste vi vidjeli. Princ bi udario tower, ostalo bi mu 100-200 i onda bi moj fireball raznao. Protivničku kulu, kako šteta. Ništa, u sljedećem klipu ćemo otvoriti ovaj Giant Golden Chest. Vidite ljudi, fali mi za 30 minuta otvoram moj free chest i onda opet za 4 sata dobijem. Ili koliko sad sati, da. 4 sata poslije dobijem ovu epic karticu, naravno to ću staviti u klipu. I onda će mi izaći quest za 12 sati. Što pre, znači što pre, ako mislite da nemoguće da dobijemo iz SMC, ako Super Magical Chest, ako dobijemo legendarnu, što će biti pred, znači 468 kartica. Ljudi, gledajte to ovako, da dobijemo 468, možemo dobijemo 400, primjer 200 ovih knightova i 200 zepova ili goblina ili miniona. Znači bukvalno minione upgradeujem na level 8, knighta na level 8, ove na level 8. Znači bukvalno koliko rareva piše 93 rare, možemo dobijemo da upgradeujemo ovoga Hog Ridera čak možda i na level 6, pa onda šta još možemo super da dobijemo, Inferno Tower također. Elixir pumpu dobijemo 34 elixir pumpe, bilo bi predobro, primjer Fireball bi 30. Vidite, je moj Fireball level 4 od kad sam bio arena 4, pa vi vidite, tako, znači 2 arene, bukvalno, koji igra, koliko je, mjesec i po dana, i manje od 10-15 dana, i sam Fireball nada. I uvijek neko se sjebem, traži neko da mu doniram nešto. Fireball ja ga doniram non stop kad se izbori. Ja sam requestovo, ja mislim Golden Barrel, da. Dvoje su mi donirali Goblin Barrel, pa
sam ga i upgrade'o, vidite, imao sam 2, to jest imao sam 1 i donirali su mi još 2 i onda sam ga jednom upgrade'o i to je to. Šta mogu da upgrade'ujem, ništa neću trenutno da upgrade'ujem, ništa mi nije previše potrebno. Nekako 400 mi je puno da dajem ono za džabu, vidite. 400 za fireball ili tapstone, što nikad u životu nisam koristio. Dobro, je male skelije i jesam, ponekad sam ih i tražio da ih dobijem. A ljudi, ne nadajte se kad hoćete nešto dobijete, retko to bi, na primjer, ako želite, na primjer, da dobijete iz tog, na primjer, Super Magical Chesta, na primjer, tražite gobline, ne, vi ćete dobiti Spear Goblin. Ako želite minione, dobit ćete Cannon ili nešto tako glupo, što nikad ne koristite. I to je malo i glupo. Tako da, ljudi, nadam se da se svidao klip. Ako se svidao klip, ostavite like, share i subscribe da bi se mi vidjeli u još ovakvih klipova. I sad slijedi odjava.